nešto, onda možete reći o samom Alanu Watsonu. Sa zadovoljstvom. Alan Watson je pre svega veliki prijatelj pravnog fakulteta. Imate i njegovu fotografiju kada je, nažalost, preminuo pre 2 godine. Prvu komemoraciju Alanu Watsonu održao je pravni fakultet. Prvi nekrolog Alanu Watsonu objavljen je na engleskom jeziku u časopisu Anali pravnog fakulteta, englesko izdanje. Alan Watson je zaista jedno od najvećih imena američkog prava, mada bi se okrenuo u grobu kada bi čuo rečenicu američkog, jer je on ponosni Škotlanđanin i uvek je govorio ja sam prvo Škotlanđanin, pa onda Amerikanac. Rođen je u Edimburgu i pripadao je tom škotskom načinu prava, razmišljanja prava, s obzirom da se školovao u delu Velike Britanije koji je baštinio tradiciju velikim delom kontinentalnog prava, a ne onu čuvenu englesku tradiciju common law. Tako da je sa tim jednim srećnim okolnostima Alan Watson od samoga početka dobro poznavao i common law i ovo naše kontinentalno pravo. Englezi su bili jako zatvoreni prema Škotlanđanima u oblasti prava. Alan Watson je, to je zaista zanimljiv podatak koji sam čuo od njega, prvi škotski profesor koji je postao profesor na Oxfordu. A doveo ga je David Daube, Jevrejin, koji je tada predavao rimsko pravo na Oxfordu, bio je fasciniran Watsonovim poznavanjem jezika, poznavanjem, već je tada on latinski i grčki, klasičar, naravno, klasična gimnazija, i svi drugi jezici kojima je vladao. Fasciniran je bio njegovom inteligencijom, brzinom razmišljanja i originalnošću misli. Po tome je Alan Watson zaista potpuno bio specifičan i rekao mu je, bar kako Alan Watson nama priča, do you want position at Oxford? Sad Alan Watson nije mogao da veruje jer bi bio prvi, čovek iz Škotske, koji bi tu dobio, kaže, naravno, ali kako? I tako je zaista Alan Watson postao prvo profesor u Oxfordu i u Edimburgu paralelno, a onda su ga Amerikanci, kad su videli koliko je talentovan, preuzeli. Prvo je prešao, mislim, na Univerzitet u Pensilvaniji, pa se onda zaljubio u svoju suprugu, sa kojom je ostao do kraja života, u jednoj maloj državi dole na univerzitetu koji je čudan naziv, University of Athens, usred Džordžije, a ne u Grčkoj. Athens u Džordžiji je jedan jako dobar univerzitet. Jedan od možda najpoznatijih u oblasti medicine, ali ima izvanrednu pravnu nauku i tako je Alan Watson postao američki pravnik i svi će danas pisati američki pravnik Alan Watson, koji je, ako ništa drugo, uradio 2 stvari. Jedno je kreirao teoriju pravnih transplanata, o kojoj ćemo reći reč 2, a drugo, što je isto mnogo važno, prvi put na pravi način preveo Digesta, rimsku najznačajniju pravnu knjigu, Justinijanovu kodifikaciju, na engleski jezik. Nije, naravno, on bio prevodilac celih Digesta, što bi bilo nemoguće, tačnije preveo je delove, organizovao je posao i u njegovom izdanju se pojavljuju do dan danas Justinijanove norme u američkom pravnom sistemu. Druga ključna stvar po kojoj je on poznat je naravno ova teorija pravnih transplanata, njegovo uverenje koje je gajio baš kao dobar pravni istoričar, da svaki pravni sistem, kada kreira pravo, najčešće polazi od sopstvenog običajnog prava ako su u pitanju primitivne zajednice. Ako su u pitanju razvijeniji pravni sistemi, zagledaju kako komšije to regulišu. A kada je u pitanju moderno pravo, po pravilu uzimaju u obzir praksu i iskustvo uporednog prava. Zato je uporedno pravo jedna veoma važna disciplina danas. Ali je dugo uporedno pravo pogrešno koncipirano.
Verovali su da je uporedno pravo tehnička disciplina, ne nauka, nego samo ajde da vidimo kako je to u Nemačkoj, u Francuskoj, u Engleskoj i u drugim zemljama. Alan Watson i jedna druga grupa, među njima je bio naš profesor Bora Blagojević, koga sam već i pomenuo, koji je osnovao Institut za uporedno pravo u Beogradu, koji danas postoji, je bio na stanovištu da je uporedno pravo nauka, a ne samo metod. To je ključno pitanje. Da li je uporedno pravo samo metod kako da vidimo šta je gde, ili ono ima neku dublju suštinu? Da li norme utiču na norme? I to je ta škola mišljenja koja je prevladala, da je uporedno pravo nauka, a kako se ta nauka razvija, Watson je dao odgovor kroz teoriju o pravnim transplantima. Dakle, kada god čovek postavlja sebi pitanje kako rešiti jedan pravni problem, pogledat će kako je to bilo u rimskom pravu, prvo. Pa će onda pogledati kako je to bilo u nekim možda drugim pravnim civilizacijama, u francuskom zakoniku, austrijskom građanskom zakoniku u 19. veku, pa će onda doći do savremenog prava, hajde da vidimo kako je to u susednim zemljama. Ja sam, mada pravni istoričar, samo 2 puta učestvovao u pripremanju nekih zakonskih tekstova. Jedan je bio zakon o univerzitetu, a drugi je bio zakon o odnosu države i crkve. Ja sam tada shvatio koliko je Alan Watson u pravu sa teorijom o pravnim transplantima. Jer sam vidio da su sve te zakonodavne komisije, prvo šta su uradile, ajde da sakupimo kako su to rešili Hrvati, kako Slovenci, oni su ranije otišli u Evropsku uniju, pa su i ta pitanja brže rešavali, daj da vidimo rešenja iz Mađarske, daj da vidimo rešenja Grčku, okruženje. Dakle, nijedan zakonodavac više ne izmišlja toplu vodu. Polazi od nekih rešenja i onda ta rešenja pokušava da prilagodi. Alan Watson je zato bio posebno oduševljen srpskom pravnom istorijom, jer je u srpskoj pravnoj istoriji našao dodatnu potvrdu svoje teorije. On je naravno postavio pitanje kako dolazi do pravnih transplanata. Da li zato što pisac zakona voli jedan pravni sistem, ima poverenja u taj pravni sistem, nekada sasvim izvesno, to Alan tvrdi, i to je tačno, do transplanata dolazi nametanjem, nekada silom, a nekada milom, kao što Evropska unija nama nameće evropske pravne norme. Kako? Sada kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava. Presudi ti drugačije, ali onda će tvoj državljanin, ako na kraju u tvom domaćem zakonodavstvu ne dobije ono što misli, da tuži državu pred Evropskim sudom za ljudska prava i eto vam ujednačavanja prava na nivou Evrope. To su sada ti pravni transplanti zbog kojih svaki zakonodavac pomalo vodi računa o tim evropskim standardima, ajde da ga tako nazovemo. Nikad neće Evropljani da vam kažu da oni imaju gotova rešenja, nego uglavnom acquis communautaire, zajedničko pravo i tu smo otprilike na nivou principa. Ali opet te principe treba pretočiti u konkretnu pravnu normu i onda se zaista pribegava pravnim transplantima. To su, ja bih nazvao, pravni transplanti milom, porod onih silom. Ali treća grupa pravnih transplanata, zbog kojih je Alan Watson najviše napadan i zbog toga ćete naći drvlje i kamenje koje se osipa po Watsonu, to je činjenica zbog koje je on, u kojoj on bio duboko uveren, da nekada transplanti nastaju slučajno. Zbog slučajnosti. I omiljeni primjer mu je bio turski građanski zakonik iz 1926. Od Švajcarske. Možete misliti, Turska, Kemal Ataturk, poligamija, čudo Božje, šerijatsko pravo, naročito u oblasti porodičnog prava, uzimaju švajcarski transplant. Zašto, kako? Ataturk je želeo da to bude moderno, sve je to tačno, ali zašto baš švajcarsko, što nisu uzeli nemački zakonik koji je posle toga bio donet i koji je bio još bolji? Zašto švajcarski, a ne nemački? Zašto ne francuski?
Kotzivil kao model. A pre toga je Turska velikim delom se ugledala na francusko pravo. U 19. veku i pored toga što je naravno šerijatsko pravo bilo prevlađujuće, oni su imali jedan pokret modernizovanja mnogo pre Kemala Ataturka i ugledali su se na francusko pravo. I zašto sad odjednom švajcarsko pravo? Alan Watson se toliko zainteresovao da otišao u Tursku, proveo skoro 2 godine u Turskoj istražujući šta se tu desilo. Zaljubio se u Turkinju, naučio turski. Uzgred on 12 jezika govori bez problema, između ostalog i turski. I onda je došao do jednog vrlo bizarnog zaključka, da je Kemal Ataturk zadužio svoga ministra pravde, Bozkurta, da on vidi koje će pravo da bude model za Tursku. Odgovor je prost. Dotični ministar pravde je studirao u Švajcarskoj. Najbolje je znao švajcarsko pravo i, ruku na srce, vjerojatno bio zaljubljen u švajcarsko pravo i ono jeste bilo jedno vrhunski pravni sistem, možda i najbolja kodifikacija građanska u tom periodu. I on je rekao Ataturku, idemo na Švajcarsku. Onda Watson kaže, da je studirao u Nemačkoj, verovatno bi bilo nemačko pravo, da je studirao u Francuskoj. I tako je Alan Watson bio izložen kritikama izuzetnim. A onda je upoznao Srbiju i onda je upoznao slučaj našeg srpskog građanskog zakonika, koji mu je postao posle omiljeni primer da pravni transplanti mogu nastati i takvim nekakvim sticajem okolnosti. Jer srpski građanski zakonik, kao što mnogi i naši studenti danas znaju, je u početku na Miloševu inicijativu je naravno rađen. Miloš je to prvo dao nekom Grku, Georgiju Zaharijadesu, koji je bio učitelj kneza Mihajla, da on napravi na osnovu francuskog Kocivila, jer francuski je Kocivil tada zaista bio glavna zvezda. 1804. Francuska je bila velika sila, da se prema Kocivilu napravi nekakav model za srpski građanski zakonik. Taj Georgijades je jako to loše uradio. M je bio Grk, pa nije dobro znao srpski. M nije znao ni francuski, pa je prevodio Kocivil sa nemačkog. I tako je Miloš dobio neki tekst koji je, kako bi Obrad rekao, bio čorbine, čorbe, čorba. I onda kaže Miloš, zapisano imamo Aleksa, obože kako beše, piše u svojim memoarima, kaže, ovaj koji je pisao ili je bio pijan ili je lud. Ovo ne vredi ništa. I tako on pozove, sad priče malo duže, ja je skraćujem, Jovana Hadžića, srpskog advokata iz Novog Sada, jedno vreme čak gradonačelnika u Novom Sadu, tvorca Matice Srpske, jednog intelektualca svetskog formata koji je naravno završio u Pešti i u Beču, kome je nemački bio najbliži jezik, koji je živeo i u Austriji, znao za austrijski građanski zakonik, jer nije bio tada veliki izbor. 804. je bio Kocivil, 811. austrijski i pre srpskog građanskog zakonika vi imate od poznatijih zakonika samo holandski, 1838. koji je, ali baš kopija Kocivila. I sada dolazi Hadžić i kaže, Milošu, ma nije za nas francuski model, mi smo bliži Austriji. Da se mi ugledamo na austrijski građanski zakonik. Da skratimo priču, zahvaljujući Hadžiću i Milošu koji je prihvatio Hadžićev savet, Srbija je ušla u krug austrijskog prava, germanske pravne tradicije, a ne u krug francuske pravne tradicije, koje se u mnogim stvarima razilaze. Vi znate da i kod načina sticanja i postoji razlika, da li samo modus acquirendi ili da li samo justus titulus ili i modus acquirendi. Ključne, važne stvari. Mi smo ušli u tradiciju nemačku, zahvaljujući tome što je Zaharijadis loš uradio posao. To je onda za Alana Watsona bila poslastica i priče o našem srpskom primjeru širom sveta.